tung karbiang long BJP tung mana tung chongvai pame node la pining 2024 MP election pada bangke nang le tum insam jin pensi election pathujima made soluk sodak pensi pathujima pinia bangke na tung mana pachini pame lo jong se soluk sodak ang se pathugang tung binong polo tang te media hoi bana pachini lo nang le tum mason aso sa gunda ke ni tum nona dupik ipi tang dak nurin pipi outpost lo ni tung ka bang nang kok ke bang lai lo tumi tarik ya kono ho tumi bangga tumi tarik korang koman itu di kulong APHLC mega rally pedolo ongdung itu laksi sosial muni cetong lo ang par kayak kacet dam uno hura bang dak puluni konstituensi along la puluni ahikia dung amat itu kacini teng pulotan hala RSS office dung amat dak puluni along BJP songja foto huni teron kali huni rong hang Dhuni rong hang, VDC chairman bu. Lapan hala long thang ejang, punya kene inti, ni long thang inti. Lapan ke mana itu mah alang itu mah geng itu. Ladak suara long ton pensi, la APHLC Central Committee along spokesman, ang tong inti lapan ke muniram terang, hamren pen lapan ke sadrak terang. Ni labang thom atuma pan, gari pen san porsi alang teman areng hu pak bono. Lapan ala inuta terang sama pana bangke penang theng lo. Ang hoben abijang lo, ang kardep kado ikan po hadi, areng sunai itu tengong lo. Asal bangat hom teman areng kapal pojoknya si pini itu puluni konstituensi along wang si, APHLC hoi pen wang si laga nurin tipi outpost along itu dak in charge atau mencing hijau lo, tapi not FIR kami itu ipidam lo, ada hau dekat police station lo. Lasi pini dak social media hoi pen, mate laso media hoi pen ili karbiang long arat han kapal jiting gang tung halo, spesially nanon BJP long kedua gunda tu, deh BJP long kedua gunda tu. Non la MLA atum ben cenglok MEC la pen ke iya matum sia matum bang la nang lit magunda pan bang cekhang pamitu athen ingkan phot trok aprang ke ni tum APHLC tum ga rona teng pen pusini tum ke nang dudun jocot tapi ning pen ana bang ke ni tum khang khelu la ke pen khang unelu la pen ka che chok ka che theng sia ning hangar pulo tang te ni tum ta hek mati ha BJP tum na ane wan si cho ni tum ne APHLC na ane wan si ke cho gente aku nang tum long de la gunda ke do kali ke muthen tum power pu panchot ke te Lasi kacet cok kacet heng, wah hai jong senang ningke hangarat rona tengok senang tum daming tung te pulo tang. Athenil tum kan nonan tapi niarnian se APHLC komanya BJP apaan, areng kapap ho, konanya BJP apaan, office along ni tum kateng keng dam, konanya BJP flag kang sek ni tum abe lagi. Non ke areng kapap pojota kali dak la 3 star along, center boyor dong APHLC asai hem tame, dak bange tu free lord lo mati, ha? Halang nolap lokan, flag nang sek lap lokan te. Ha, la chota kali hala ada ke klembang, la ada rensing nong piarong long, APHLC songja po monsam ing tipan acor phanta nupak pon tan si, ha ke ther dam lo matin te. La si la puson ke ther ke hap ke la ke, ni itu APHLC pe ngana phiri ta kali, la benang itu gar nam ta kali, aya ta kali pon di nang phiri re la ke. La si BJP tum karbeng long BJP on side mati. Non il tum APHLC ni tum party tano kya angkang theta no amuli do lo ni tum tension side non ke. Ha, lasi lason huru bangke jong si mon non next time pini panjang selam tum lason ke claim do pulo tang te lake molang itum sitamel adai chinghor nai lake lailo pini ni media te jong si raikom sai kidum jong si la nang litum ko complain apa thak thang action and ibute nang litum PC complain jong si nang deng pame action and lo pulo tang te arona tang pen jong si net ing nang pulo tang te lake tum thang nai pudo nya lama pulo arona tang sing sai nang pulo lake la pen jong si raikom sa khium tang se thang na claim pulo tang te di ruling party abe se ki tum pulo tang te next time abang ne tum ke la FIR की पीजी तो हो यार पुबांगे तुमका काम अविलो लगे ये तुमके हाँ लालो